Mengameli Cyril Ramaphosa ulaye bona kukhutshwe umbiko emguruguru wokuzidapela entolo owenzeka nguvela bahlinze eKZN eGauteng kunye nakezinye indawo zesifunda seMpumalanga. Umbiko uveza bona uhulumende nguye ekufanele asolwe ngemguruguru le. Okhunye okuvela ukuthi iphiko lezobhloli labhalelwa ukuvimba izehlakalo zemguruguru. Umbiko uragele phambili nokusola iphiko lezobhloli bona lathoma ukuphakama sekumuva khulu sekonakele izinto eziningi lokho kwenza bona amahlelo okuvikela abhalelwe ukujamisa imguruguru le ngombana besele konakele khulu. Ibandla lezazi lithole bona amahlelo wezobhloli bekasaba ukuthola ilwazi ngabosopolitiki abathize. Lokho bakwenza ngokusabela ukuthi bazokuthi bayacapela kezepolitiki. Umbiko uthi inkulu zikahulumende zibhalelwe ukwenza imizamo yokukhandela imguruguru zinikele umhlahlandlela ukuya phambili njengombana babadosi phambili. Umbiko uveza bona ukuloka ngaphakathi kwehlangano ebusaki ANC ngikho okukhwezele khulu imguruguru leyo begodwa kufanele kukhulunyiswane ngendaba le njengombana iqhakatheke kangaka.